Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu entsha yango-2026 i-They Will Kill You. La esiqala khona ngamantombazane amabili alamanayo ayongena kwesinye isitolo. La mantombazane ebalekela ubaba wawo owahlukumezayo. Intombazane encane ibuza ukuthi singenze njani uma engasithola la. Aphinda sishaya silimaza usikhiyela kwi-basement njengasekuqaleni. Omdala watshela omncane ukuthi njengoba sesikwazile ukubaleka ngeke sasithola. Omncane wantshontsha uswidi esitolo. Emnyango kwangena indoda amantombazane awucasha. Leyo ndoda kwakuyena ubaba wabo ohlukumezayo ngesikhathi bamemeze batshela ukuthi ngiyazi ukuthi ngicashile lapho mani. Ethi ngiyanithembisa ukuthi anginithukuthelele. Yathi sithela ngamashelf indoda amantombazane azama ukuphuma baleke. Amaswidi ayitshontshe omncane akhalisa i-alarm. Kodwa aphumela emvuleni amantombazane baleke ubaba wabe bajaha ngemuva. Amantombazane avinjwa enye imoto le ndala yavela yakhipha isibhamu yadubula ubaba wayo. Lo baba waxavuna umlenze wale ngane encane ngaleso sikhathi kwafika nemoto yamaphoyisa. Omdala ngokusabela ukuboshelwa isibhamu wasuka lapho wabalekela amaphoyisa. Imovie sishiftela sekwadlula iminyaka ewu-10 la esibona khona usisi omdala eringa ibheli yasemnyango kwelinye ibhilidi elikhulu. Nokuyilapho kwaphuma khona owesifazane igama lakhe uLily wabuza le ntombazane ukuthi ngabe iyona ne-aplayela umsebenzi wokuclean. Yavuma ngesikhathi emkhombisa i-ID ukuthi igama layo Isabel Davidson. uLily wayingenisa le ntombazane u-Isabel ngesikhathi emtshela ukuthi igama lalesi sakhiwo i-The Virgil elakhiwa ngo-1923 ethi leli hotela libiza kunawo wonke wala endaweni yase-Manhattan. uLily watshela u-Isabel ukuthi akamnikeze ifoni yakhe ngoba wavumelekile ukuphatha amafoni la ngoba abahlali bakuleli hotela bazwana ne-privacy. Noma solo Isabel kodwa wamnikeza. uLily wase-introduce u-Isabel kwezinye iy'thandane eseyikhulile ethi abahlali bakuleli hotela. Nakomunye wesifazane wayidayisa ama-cosmetics igama lakhe uSharon. uLily wahamba no-Isabel eseya downstairs eyomkhombisa erumini yakhe ngesikhathi emtshela ukuthi omunye wama-maids uzobe sebenza vele ebusuku namhlanje. uLily wafica umkhonyane wakhe womuntu omnyama owayedakiwe igama lakhe uRay etshela uLily ukuthi angacasuki ngoba uzothatha umgqomo kadoti. Kodwa uLily wathethisa uRay wavele wathuka uLily wahamba uRay. Emva kaRay noLily wahamba wasala u-Isabel endlini yakhe wavula isikhwama sekhipha iy'mpahla zakhe. Kwathi lapho u-Isabel segeza eshaweni wabona imeseji esibukweni engathi ibhalwe ngomunwe ku-steam samanzi ukuthi they will kill you. Kodwa wavele wasisula ngesandla leso sibuku u-Isabel angayinaka leyo nto wahamba ulala kwathi ebusuku ngo-3 eselele. Kunento eyayigqoka imask yengulube eyayimkhothe inyawo. Wethuka lapho u-Isabel waphaphama athi uyaqalaza angabona muntu. Wathi ulunguza phansi kombhede mayesethi uphakamise ikhanda uqhamuka indoda emva kwakhe yambamba. u-Isabel wayinqoba ngokuyisakaza ngekhanda etafuleni. Kodwa kwavele wangena enye nge-ventilator yamuva ifridge. Kwavela imbobo labekhona khona ifridge kwaphinde kwangena omunye ngaleyo mbobo. u-Isabel waphatha isizwe waquleka. Mayekhumbula imask yengulube lesithola ukuthi kwakuwuSharon. Nomunye umhlali walayo hotela ekuthiwa uKevin wahamba wawuvula umnyango kwangena abanye ababili. uSharon wahudula u-Isabel wayequlekile kanti uzophaphama u-Isabel owayebamba intambo kagesi welayithi wachoka ngawo uSharon wamlahla kude. Wethuswa abantu abasabekayo abambukayo wahamba wocasha kwi-closet. Indoda yemask yengulube ayisakaza etafuleni yaquleka uBob igama layo yavuka noSharon wayekade equlekise ugesi waphaphama. Bahloma ngamaplanks belindele ukuhlasela u-Isabel. uKevin wathi uvula i-closet u-Isabel wamgenca ikhanda ngesoda walilahla eceleni. Nesithola ukuthi esikhwameni sika-Isabel wayehlome ngey'khala ey'hlukahlukene. Nokuyilapho aqala khona wala nalabantu. Siyathola ukuthi u-Isabel wayeqeqeshela ukulwa ngoba walwa nabo bonke labantu ababemhlasele banqamula amalungu omzimba. uSharon yena owayesele yedwa wathi udubula u-Isabel kanti isibhamu asena inhlamvu. Nokuyilapha laba bobabili besifazane abaqala khona balwa ngamasoti. Bathi besalo beshayana uBob waphaphama. Wathi ujikijela u-Isabel ngommese ukuthi umgwaze kanti uzovela ugwaza uSharon. Nokuyilapho u-Isabel athola khona leli thuba lokukwazi ukuhlasela uSharon wagcina embulele naye. uBob ngokubona lokho esetatazela waphumela ephasage ethi uyabaleka. u-Isabel wamfica uBob wamnyathela kwaqhamuka uLily emshayele izandla. uLily wabuza ku-Isabel ukuthi wena ngoba uzile ukuzofuna umsebenzi wokuba yimaid la ubani futhi uzokwenzani la ubusiqambelela namanga. Nesithola ukuthi igama lakhe lithi Isabel akulona igama lakhe langempela. igama lakhe langempela u-Asia Reeves. Wasetshela uLily ukuthi uzokwenzani la ngesikhathi emtshela ukuthi eminyakeni ewu-10 eyadlula kade eqeda ukudubula ubaba wakhe wabaleka ethi ubalekela amaphoyisa. ubaba wakhe akafanga kodwa lowo baba wakwazi ukuthatha ingane yakhe entombazane uMaria. u-Asia ambamba ambopha amaphoyisa for ukudubula ubaba wakhe. Kwathi sekwaphela iminyaka ewu-9 ney'nyanga eziwu-11 waqasha
i-private investigator ezomfunela umkhondo kasisi wakhe omncane uMaria. Leyo PI yabuye isimtshela ukuthi uMaria kukholakala ukuthi wagcina ukubonakala ebanjiwe uyofaka kwelinye ihhotela elidala eliyisakhiwo esibizwa nge-The Virgil. Le ndoda yachaza ukuthi leyo ndawo iyingozi kakhulu, baningi abantu asebenyamalale khona. Nokwathi lapho u-Asia sekhishiwe ejele wahamba wahlangana no-Isabel Davidson wangempela. U-Asia wayengena ID wantshontshe ka-Isabel kuyofisa ngaye The Virgil Hotel. Ngokuthi wayixoxela uLili le ndaba wamtshela ukuthi ngize la kulelo hotela leni ukuzolanda usisi wami omncane uMaria. Wathi ngibuyiseleni usisi wami makungenjalo ngizobulala wonke umuntu. Kodwa kwenzeka into engalindelekile ngoba bonke labantu akade babulele bavuka nalaba ayebanqamula izicubu zomzimba zabuyela esimeni. Nale ndoda yayinqamula ikhanda yayiliphethe ilungisele ukulibuyisela. Esathuthwa yilokhu u-Asia wabona kugijima imaid ithi izomhlasela naye wayigwaza. Waqeda lapho wawuzikhiyela kwenye room yayingaphambi kwalapho. Kodwa kuleyo room kwakukhona omunye umfana omncane naye wavela wagijima wazogwaza u-Asia emhlane. Kodwa wakwazi umshaya kalula ngesibhakela wamlahla phansi. Epassage imaid yayigwaze u-Asia yasifa. Naye sithola ukuthi omunye womafavuke ngesikhathi uLili ezomtshela ukuthi mayesevukile ekufeni aklene leli gazi eligcwele phansi yavuma imaid yashona. U-Asia ngoba umuntu ojwayelekile ngeyena umafavuke wayenenkinga yenxeba la egwazwe khona lo mfana emhlane. uLili ephethe uBush ngaphandle eminyango ememeza ethi akaphuma ayikho enye indawo yokuphuma. U-Asia washaya ngesitulo ewindini ethi uzama indawo yokuphuma kanti uzophakamisa ukhaphethi wathola enye indawo yokuphuma kwi-floor. Wavula u-Asia wehlela khona yamkhiphela ngaphansi kwelinye iphasage elincane okufana ugaqa ngamadolo ukuze uhambe khona. Nokwathi lapho u-Asia sakhasa khona lapho ngaphansi kwaqhamuka nabo labo bahlali bakhona kulelo hotela sebemfuna. Wahamba u-Asia waze wafika ngakwenye room la ezwa khona uLili ethethisa labantu ethi nibaningi kanje ngisho namadoda nihlulwa ukubamba intombazane eyodwa. Ethi le ntombazane kumele inqunywe ebulawa namhlanje ebusuku ukuze yenze umhlatshelo wesonto lethu. U-Asia samile ecashile wafikela ukuthimula kanti uLili uzovula. Nokwathi lapho u-Asia ethi uyavala uKevin wazama ukumgwaza ngoBush ephindaphinda. Wabaleka u-Asia zama ukudakhela ukuthi angagwazeki kanti ekugcineni uzomgwaza esandleni. Kodwa wasikhipha ngenkani isandla sasikeka kodwa wakwazi ukubaleka. U-Asia ngesikhathi esebaleka egaqa ngamadolo babemjaha nabo ngemuva. uSharon wayemlandela eduze wakwazi ukumfica. Kodwa u-Asia wagwaza uSharon kaningi amanxeba amaningi emphindaphinda waze wambulala futhi okwesibili. U-Asia wabheka lesibhamu saSharon ethi sinazo inhlamvu wathola ukuthi yikhona wahamba naso. uSharon waphinde wavuka ekufeni waxavuna unyawo lika-Asia. U-Asia wamphahlaza ekhanda ngaleso sibhamu sakhe. Waphinde wavuka lapho uSharon engasenalo ikhanda kodwa ngebhadi wayengasaboni. Kanti uzothi esaqhubeka nokujaha u-Asia wabheka ngasesayidini elirong. U-Asia waxavuna uRay lo besimbona ekuqaleni edakiwe emtshela akamthembe uzomsiza. uRay wacashisa u-Asia kwelinye ikhono embuza ukuthi awuyibonanga imeseji ebengikubhalele yona esibukweni. u-Asia watshela uRay ukuthi akayinakanga leyo nto imane wayisula. uRay wathi ku-Asia leli hotela liyibhilidi labenkolo kaSathane ethi lona thempeli lakaSatanism selihlale ngaphezu kweminyaka ewu-100. uRay wachazela u-Asia ukuthi abasunguli baleli bhilidi bavumelana kanjani noSathane becela ukuthi bangafe noma befa bakwazi ukuvuka, bethembisa uSathane ukuthi bazomenzela umhlatshelo ngabantu abangenacala. Ethi kunelisti ebhalwe amagama abo as long amagama bese lapho abasoze bafa bayophila forever. Ethi abantu abakholela kuleyo cult ba-rich banemali baqasha abantu abaxakekile nabahlupheka ukuthi bazobasebenzela ukuze banikele ngabo babenze imhlatshelo. Ethi kulabo basebenzi basendlini khona laba basuke bekhethiwe abagcina nabo benenhlanhla yokujoyina leyo nkolo yabo bagcine bangafi. Ethi mabesebenze kahle bathola ama-promotion bagcine sebefana noLili. Kodwa mabengake babhede amagama abazokhishwa kwilist bese nabo kuchithwe igazi labo benze umhlatshelo kaSathane. uRay watshela u-Asia ukuthi namhlanje bekuwusuku lakho lokuthi kwenziwe ngawe umhlatshelo. So uRay wabalekisa u-Asia yomqashisa kanti ababona ukuthi balandelwa yiso likaSharon liyababona. u-Asia wayesagaqa ngamadolo wathi ukubheka kwi-floor wabona inqwaba yabantu aba-over 100 ababemile lapho. uRay wahambisa u-Asia la ekhona khona usisi wakhe uMaria abafika khona. Nokuyilapho izelamane ezethuka ukubonana emva kwesikhathi eside. u-Asia wachazela uMaria ukuthi uzomlanda uzomsindisa la kuleli bhilidi elinabantu bakaSathane. Kodwa u-Asia wethuswa ukuze usisi wakhe omncane uMaria ethi uyazi. uMaria watshela usisi wakhe omdala u-Asia ukuthi wayesebenza kanjani ukuze aphile. Ethi nakhona lapho futhi wayengaphephile ngoba wayeharaswa ibhosi yakhe. Ethi uMaria wathi ehambele emgaqweni ebusuku wabona kwenye ipost esigxobeni sikagesi wa-advertise umsebenzi at the Virgil Hotel. Ethi nakhona lapho babemqashela ukuthi azoba umhlatshelo kaSathane. Kanti omunye wabasebenzi oyimaid uzobanjwa intshontsha something. Kwajeziswa leyo maid ukuthi kwenziwe ngawo umhlatshelo kwasinda uMaria. Base bemtshela ukuthi uyena uMaria usezothatha umsebenzi waleyo maid esibulewe. uMaria watshela usisi wakhe u-Asia ukuthi le ndawo isifana nekhaya lakhe akayindawo. Ethi ku-Asia ngisakudingi wena okokuqala wabaleka wangishiya. Aphikisana amantombazane esexabana u-Asia wagcina eshaya uMaria wamlahla phansi. u-Asia wayesafuna ukubaleka nosisi wakhe ngesikhathi ebuza kuRay ukuthi
ukuthi iphi indawo yokuphuma la. uRay watshela u-Asia ukuthi kunzima kakhulu le ndawo yadesign ukuthi uma usungene phakathi kufana nokuthi uzofela phakathi. Wathi uRay kodwa indawo yokuphuma iyodwa ibizwa nge-fire escape ladder, ethi kodwa ukuze ufike lapho kufanele kunyukele kwi-floor yesi-9 la ekuyingozi khona kakhulu. u-Asia walibona leli hlo likaSharon elalibabuka walibamba walipitshisa. uKevin wawubona lo mzimba kaSharon wawungenakhanda ngesikhathi uSharon wayengasakwazi ukukhuluma ngenxa yokungabi nakhanda ezama ukuchazela uKevin nge-sign language ukuthi u-Asia wenzeni futhi uye ngaphi. uKevin nenye indoda bahamba baya kuleyo ndle khona u-Asia. u-Asia wabadubula ngesibhamu sikaSharon waphuma esebaleka u-Asia noRay ephethe nosisi wakhe omncane uMaria oqulekile. u-Asia wakwazi ukuphuma nge-elevator nodadewabo omncane uMaria bambamba uRay. u-Asia noMaria oqulekile wacasha ekhishini kanti kuzongena uBob ezwa umsindo wamabhoda. Esacashe lapho amantombazane uMaria wavela waphaphama ekuqulekeni kanti uzobanga umsindo uBob wabezwa. uBob washaya u-Asia ngesibhamu esikhulu ebusweni. uMaria waqhamuka emva kaBob wamqapha ngembaza ekhanda wambulala. uMaria wabopha uBob izandla nenyawo ukuze angabahlaseli mayesevuka ekufeni. uMaria wathi ku-Asia kawuphuma ngeshaft ye-elevator ahambe yena asalilibazisa abantu bala ekhaya. wasuka lapho uMaria wahamba kodwa u-Asia wayesancenga usisi wakhe ethi uyamlandela. waduka uMaria u-Asia wayithola esekwenye indlu emnyama wayibona esehlaselwa umuntu angamboni ebumnyameni. u-Asia wazama ukudubula lo muntu angamboni kodwa lo muntu ohlaselayo wayebuya eqhamuke ngesasayidini angalilindele u-Asia. ngokuthi u-Asia wayeshawa yilo muntu angamboni wavela wabaleka eseyophumela kwenye indlu ekhanyayo. kwaqhamuka abantu abaningi basatanism bebamba uMaria bemvala umlomo. u-Asia walayitha imbaza ayirole ngendwangu ayithele ngogoloko. uMaria ethi akabayeke ahambe. u-Asia wangena baqeda ngembaza evuthayo. kodwa lo mlilo ovuthayo watrigger i-fire alarm kwa-ona amanzi esprinkler sokucisha umlilo. u-Asia sebaqede bonke uMaria wamhaga emtshela ukuthi kade emkhumbula. iy'dumbu zaqala lapho zavuka ekufeni amantombazane ngesikhathi eseyophuma ngeshaft ye-elevator. sebekwishaft uMaria wazama ukubheka inxeba likasisi wakhe embuza ukuthi wakufundelaphi ukulwa kanje. u-Asia watshela usisi wakhe omncane uMaria ukuthi wakufundela ejele. uMaria watshela usisi wakhe omdala ngobaba wakhe owabulawa yi-cancer 2 years ago. u-Asia waxolisa kuMaria ngokuhluleka ukumvikela kuloya baboye bahlukumeza. uLily namabutho wakhe ngakwi-elevator belandela amaconsi egazi. nakuyila athola khona ukuthi amantombazane aye ngakwi-elevator shaft. amantombazane athi esekhuphukela phezulu for ukuyophuma kanti kuzoqhamuka uBob. u-Asia wamdubula kodwa wageja. wathi edubule kwesibili isibhamu sajama wajikijela ngaso uBob esecasukile. bathi sebefike phezulu emnyango bahlaselwa enye indoda kodwa bayidonsela phansi yawusakazeka phezu kaBob yafa. amantombazane athi esephuma kulowo mnyango bafica belindwe inqwaba yamasatanism. u-Asia wasabisa ngokuthi uzoyiphonsa phansi ayibulale ngoba wayazi ukuthi bamdinga ephila for ukumenza umhlatshelo. wathi u-Asia badedela uMaria usisi wakhe omncane ahambe kodwa uLily washo into ebingalindelekile ngoMaria. uLily wachazela u-Asia ukuthi udadewabo uMaria wayesenza kanjani isivumelwano sedeal noSathane ngokuthi uMaria naye kwakumele abulale achithe igazi ukuze amukeleke naye agcine sengafi. noma uMaria wayengafuni ukubulala muntu kodwa wayengeke aphikisane nesivumelwano so waxhumana no-Isabel Davidson ababekade basebenza naye before. u-Isabel uyena okwakufanele abe umhlatshelo kaMaria. u-Isabel wayezofika lapha eVirgin Hotel njengozofuna umsebenzi kanti u-Asia uzontshontshwa i-identity ka-Isabel. kwafika u-Asia ngalobo busuku kanti uMaria mayingabulalanga muntu ngalobo busuku kwakuzofa yena. u-Asia wayesathusa ukuza lezo yindaba uLily wavela umgwaza esiswini. u-Asia wathatha lapho eseyokwenza umhlatshelo bezobulawa bobabili nalo babekuthiwa uRay ophule isivumelwano sakhe noSathane. kuleyo ndlu yokuchitha igazi lomhlatshelo kwakuney'phambano ezayibheke phansi. phakathi nendawo kwakunogodo lwalimile lihlonywe ikhanda lengulube lalizungezwa amakhandlela. uLily wakwapuna ngomunwe igazi lika-Asia la alimele khona wahamba waluhogela isikhala lengulube. nokuyilapho uSathane abonakala khona kancane esithunzini esinegazi. nokuyilapho uSathane angena khona kulelo khanda lengulube laphila ikhanda lengulube. uKevin watshela lelo khanda lengulube ukuthi ulethe uMaria noRay abaphambane nesivumelwano sikaSathane. uLily wayesemzwela uRay umkhonyana wakhe emcelela uxolo kuSathane kodwa yalicisha ingulube igama likaRay lalibhalwe kuyona okuchaza ukuthi uRay wayesephuciwe ukuba umafavuko. uSathane wathi uLily akabulala uRay makungenjalo kuzofa yena. uLily wanquma uRay uqoqoqo wambulala. uSathane wabiza uMaria wasondela for ukuthi azojeziswa ngesikhathi uMaria exolisa kuSathane ngokulekelela usisi wakhe. uSathane watshela uMaria ukuthi uma efuna ukuxolelwa kabulala udadewabo u-Asia. uSathane wathi kuMaria woza uzobhala igama lakho ukuze ube strong uma usubhekene nokubulala udadewenu. wahamba uMaria eseyobhala lelo gama ekhandeni lengulube. u-Asia wasondezwa ngaphambi kwaSathane for ukuzonqunyeziwa umhlatshelo. uMaria wavalelisa kusisi wakhe omdala u-Asia ngesikhathi eyigwaza eyibulala. kwethuka wonke umuntu kwethuka ngisho ingulube. u-Asia walala eduze kasisi wakhe ekhala ngesikhathi embuka eseshona. oyedwa wathi usondela ku-Asia wayelele phansi u-Asia wamkhahlela wasethatha ummese u-Asia. ingulube yabatshela ukuthi
ukufa koyedwa ukuphila koyedwa. Nesithola ukuthi uMaria wayekade ebhala igama likasisi wakhe u-Asia ekhandeni lengulube. U-Asia wasika igama lakhe ekhandeni lengulube walifaka ephaketheni lebhulukwe ngokuthi manje wayengasafi naye avela phola same time lamanxeba lakade limele khona. uLilo watshela lamadoda ukuthi awamphucele isikhumba sengulube khona ezomcisha igama lakhe. Bonke baphuthuma bathatha izikhali for ukuhlasela yena u-Asia. U-Asia wayebacuphe ngokuma ngasemaketangeni wakwazi ukubabhanqa bobabili abanye wabalengisa. uKevin wathi uphuthuma ukuhlasela u-Asia kodwa u-Asia wayidefenda ngokumgwaza. Wathi kuqhamuka uSharon naye waphindwa wamnquma ekhanda. uBob wamxavuna u-Asia wambhanqa nendle kodwa khona lapho u-Asia wakwazi ukuyidefenda kuBob. uLilo esekhala ecela uSathane ukuthi akabalekelele. u-Asia wabhanqa uBob embhoboza ngegas pipe wambulala. uSathane wahamba wawufaka ikhanda lakhe emzimbeni kaLili for ukuthi akwazi ukuyolwa no-Asia. Nokuyilapho yaqala khona impi kaLili noSathane. uSathane wakwazi ukuhlula u-Asia ngesikhathi emgwaza embhanqe nendle. uSathane waqala ekhuluma ngezwi likaMaria ngesikhathi eblame u-Asia for ukushona kukadadewabo omncane. u-Asia wavele waxavuna lelo khanda lengulube walihlukanisa nomzimba kaLili. u-Asia wasakaza uLili ngalelo khanda lengulube wamlahla phezu kwalawo makhandlela abo. u-Asia wagaza lelo khanda lengulube ngesikhathi elibhunyelwa ngopetrol walilayitha ngomlilo lavutha. Kwasha wonke amagama abantu ayebhalwe kulelo khanda lengulube. Wonke umuntu wayefa lapho wayefuna umphelo engabe sakwazi ukuvuka ngokuphela kwamandla kaSathane. u-Asia waphusha lelo khanda elalivutha ngetroli eyigijimisa phakathi kwenye inqwaba yabantu ayekade babone kwenye indlu bevaleleke khona bemile. Leyo nqola yahamba yaze yawela kwi-elevator shaft. Ikhanda lawo iqhumela phezu komunye futhi wayefele khona lapho. Labantu bakaSathane babemile sebebuyelwa ingqondo bambuka u-Asia ephuma phakathi kwabo esehamba ephethe isidumbu sikadadewabo uMaria. Wathi mayephumela ngaphandle u-Asia wabona lo mngane wakhe we-private investigator wayobeka uMaria ngemuva emotweni yaleyo ndoda. Sebelungela ukuhamba leyo ndoda yaxolisa ngokuthi ashonele udadewabo esemfuna kangaka. u-Asia wathi ukhipha lo piece wesikhumba sengulube wafica ukuthi kubhalwe igama likadadewabo omncane esikhundleni sakhe. Wavuka khona lapho uMaria ekufeni la esithola khona ukuthi u-Asia wayekade licishile igama lakhe kuleso sikhumba sengulube waphinde wabhala likadadewabo uMaria. Kanjani ngoba ikhanda lengulube selidestroyiwe futhi. Ayi guys imovie phela amantombazane sehamba naleyo ndoda eyi-private investigator nesitholayo ukuthi ibhilidi lase-The Virgil Hotel laqhuma lavutha. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Storiza TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.